Ngiyakubingelela babe, ngingakusita ngani namhle kuseni? Oh, hey, nibone Maziveti e-TV yakasasa ithi isasa sigijime size kasasa noma sifonele kasasa noma senze ama-mail kasasa sitheka ukuthi abakasithontini ngoba kunebutsotsi manje ebukhulu la ibantu itshontsha khona ibantu idle ma-370 yebantu babathontile. Abakanitshontshi. Cha, angivisisi baba. Hayi doda mani bathini ima-dentist theft bathi yatrenda manje. Oh, you mean identity theft. Kanti mina ndithini bathi uma wazi kahle ukuthi awukazi wasaplya for i-370 futhi uyazazi ukuthi awuqualify gijima ucheck ukuthi kude abantu abadla imali ngemas-ID yakho bazenza wena. Ngicela ke ema-initials akho. Oh, 071 6 bese ufaka 2 yabo 1 abafana nale 1 esicale ngayo ekucaleni wenze sure ukuthi bafana kuze kungaphambani. Cha babe, ngicela ema-initials hayi ifone number. Kanti ushoyini Ema-initials akho baba. igama yemamami iDoris abanye bebayibiza Dori abanye bayibiza Madi uzobona ukuthi ufuna yiphi ipapa aniyazi yafana encane. Babe ngisho emagama akho nasekaphelele nesibongo. Oh, why wasenzalo manje Alfred Simelana ngicela ukuthi uphinda undicheckele ukuthi why ima-350 yemngane yami emangubo i-decline yasezibhukile phela siyakweleta kasibongile. All right. SA. Hayi babe, awuveli wena kusystem. Awu-exist. Wabona-ke kuhamba utheka itinto bangaze banidipota buke kodwa asiyekele konke ku-right. Hawu, babe sohamba manje ungakatholi ukuthi wayi-370 wemngane wakho u-decline. Akunamagengi dibhalise wena lempesheni uholele madlebe. Nathi-ke tizathu letingenda-ke ukuthi sicelo sakho se-COVID-19 Social Relief of Distress Grant singaphumeleli kanye nendlela noma netinyathelo longatithatha kuphumelelisa nasi sicelo sakho. Kokucala, uma SASSA athola ukuthi kunemali lenye lokhona kutiphilisa ngayo, sitawala-ke nasi sicelo sakho sa-370. Lokhu kusho ukuthi utabe usebenta noma utisebenza ngobe-ke umuntu lobonakala-ke ukhona kukhokha yini inzela. SASSA-ke uthi ungangena-ke kuwebsite yabo ufake isicelo kabusha uma-ke ukuthi umuntu lova ngathi nasi isizathu asivakali. Kwesibili, uma isystem yaka-SASSA ihluleka kutfola ukuthi kahle ungubani, lokhu-ke kusho ukuthi imininingwane yakho lecondzane nawe pheceleti your personal information ayihambisani nalena leka Home Affairs. Usitakala njani-ke lana? Ngokucala-ke ngena kunayi iwebsite yaka-SASSA ubuke-ke lapha kubhale ukuthi request name and username update bese ulungisa-ke emagama sibongo nalokunye-ke lokucondzane nawe. Utabe sowungena kuwebsite futhi ufake isicelo sakho kabusha. Nasi isizathu sesithathu lesingenda-ke ukuthi isicelo sakho sa-370 singaphumeleli. Uma ungumuntu lovele abe atfola sincepheteliso saka-SASSA kungaba-ke impesheni yalabadzala labakhubatekile nalabagulako angeke saphumelela sicelo sakho sa-370 ngaphandle kwalaba labaholela ini yebantwana. Usitakala njani-ke? Uthi SASSA na ungumuntu lova ngathi nasi isizathu asikuhlali kahle ngena-ke kuwebsite yabo bese ufake-ke isicelo sakho kabusha. Uma ungumfundzi-ke lofundza-ke nge-NSFAS sitawala-ke nasi isicelo sakho sa-370. Kepha ungangena-ke kuwebsite yaka-SASSA ucele-ke ukuthi sibukisiswe lesizathu uma kuthi ungumuntu lova ngathi lesizathu-ke asivakali. Sizathu lesinye-ke uma ungumuntu lophila nganango umshwalense walaba bebasebenta laba sebahlele emakhaya noma-ke ube ungumuntu lofanelwe-ke ukuthi uthole-ke lowo mshwalense pheceleti-ke i-UIF sitawala-ke sicelo sakho sa-370. Kani nawe ungangena-ke kuwebsite yaka-SASSA-ke ucele ukuthi sibukisiswe kahle isizathu sakho sokungawutholi nange-370 uma-ke ukuthi ungumuntu lova ngathi nasi isizathu asikuhlali kahle. Nawe losebenta-ke kuhulumende noma-ke bonke bantfu labaholela-ke nguhulumende asinawuphumelela sicelo sabo sa-370. Sizathu lesinye-ke lesenda-ke ukuthi isicelo sakho singaphumeleli uma ungumuntu longetulu kweminyaka lengema-60 noma-ke 60 years. Yingani ngobe nasi sincepheteliso sebantfu labasemkhatsini kweminyaka lengu-18 kuya ku-59 years. Uma ungetulu kwa-60 years sitawala-ke nasi isicelo sakho. Ungangena-ke kuwebsite nawe ucele-ke ukuthi kubukisiswe kahle uma kuthi uva ngathi lesi sizathu asivakali. Sizathu sekugcina
lesingavimba sicelo sakho sa370 uma ke ukuthi ubonakala ke ongumuntu losekasishiyile emalikhodi akho aka Home Affairs athi usundlulile emhlabeni. Kepha uma kuthi cha usaphila nakulonga kwenda ke ungashayela ke iDepartment of Home Affairs usho ukuthi hey ngisaphila. Utabe sowubuya ke ungena ke kuwebsite yakaSASSA ke ufake isicelo sakho kabusha. Kepha ube ungumuntu losekalungisile ke tindzaba takhe na Home Affairs #SASSA Cares. Ngiyabonga.